Clear to le ngai thatu te nilai ni chibai le vek ule tun tuma chan request om matang bul kan tran anga ai day football tournament atang bul kan tran don anne chumi zo hun lama chuan football Thu Leng te po kan clearin kan ngai thla ho le don nia nimin lama Independence Day football tournament mi pa lama group stage big zo fel anita nimin lama in khel mu nam taka Chanmari FC anchaka an king pui tuithiang FC chu goal nin an ne Chanmari FC tan hian PC ro sang zuala KC mal som sanga nal tuang lian le nal ruat sang ten goal an khunga tuithiang FC tan nal lian thang pui le lal biak lu ten goal an khung ve bok he in khela hian Chanmari FC player poimo nal ruat sang chu man of the match a thlan an ne in khel danga din thar FC lampo an chaka Olsam takin All Indian Football Federation's FIFA Talent Academy chu goal khatin an ne he in khela hian FIFA Talent Academy team tan lom sang zolan goal akhunga din thar FC lama nalrin tluanga laldan moya LH nal choi moya le nal ming thanga sailo ten goal an khung anne he in khela hian din thar FC player poimo nalrin tluanga chu man of the match a thlan ani ve bok heng ho ba ka hian Aizol FC le sai khama konte golom lovin anin ne tok ve bok anne tihiang quarter final in machon turte an hriat kimta quarter final hi kar tharlo tur tho tran ni tangin khel ani do na quarter final a hian Rajiv Gandhi Stadium molpuya jing dariata Mizoram Police FC le Aizol FC te anin machon do na darsom le chanveya Chanmari FC le Ramhlun North FC te in machon don bokin tlai lamdar khata sai khama kon le din thar FC te anin machon don na dar thum le chanve kanan FC le tuithiang FC te anin machon bokang ai day football tournament lam chukal santa ila football Thu Leng lama lut chho donang o tunrum chu Galatasaray tana in lan mek Mario Lemina thu soi tangin bul tran don ta ila ani te hi angai omngia ngal ve reu ni tura ngai ane Leroy Sané nge Lemina mal try ti zok tin zo na zo ani ya Galatasaray midfielder Lemina hian Leroy Sané hi chu kan hriat larna alo rei towa kan hret chiang em ani Lemina mal ero kala hrengai lova tunge ani ti po ka hrelem lo ani player thatak ani ve ngei tur ani ya hetianga zo na minzot ani chuan player ron tha chhote po ani ngei karing bok Leroy Sané hi chu tun ma tanga thato ani ya Lemina mal ero kala hrengai lo tin asoi a hriatero arin oma angal vereu tinani ber chu Arsenal team tana lo in lan to Thierry Henry point thu thar aron nei ya player no pangjok te hne na thu cha aron nei Henry chuan khoi tlapa po I khel ani chuan I legend te kha ida ro pui tur ani ya chuti rol chuan ani hnuaia omreng ero itum tur ani lo ani I talent kha I tipung zel tur ani ya keipo Arsenal team a khan Barkam ha player ro pui tak ani ya kanza bok ma se hnuwa chon ani aya thazoka ka invor theya chutiang ril ru chu tuna player ron chuak thar te po hian anti tur chu ani an khel mek na legend player ro puite khum thei turin theina an nei ti anin hre tur ani ya chutiang ani lo ani chuan an senior player te an da sang reng ani chuan mason na an nei thei don lo ani ka soi om zia chu senior team te hi an za tur ani ya legend te po an za tur ani boke ma se an nei aya tha in lan tura thei top an chuai ro anga ya ni tin asoi Chelsea lam point thu thar an ron nei vele ta Talk Sport lamin atarlan danin Nicholas Jackson tu chu team pathum anom thu an soi ni in Talk Sport lam hian an ron tar lang Chelsea hian an tarlan danin Jackson tu te hi Manchester United Newcastle United le AC Milan te an ni in alanga team pathum te hian Jackson hi senglo an tum don a ang hle Chelsea lam po hian Jackson hi chuatir an poi tilova tundin hmuna amana tan hian Paumilen somriat vel an phut ni in tardan ani mek bok Spanish La Liga club lian Real Madrid lampoin ni sang khan thu thar an nei ya
Spanish news ten an ron tarlan danin anni hian transfer kongka in hong meka mithar chu adang senglu bel antum talo a ang hle Florentino Perez an asoidan nia alandana chuan Real Madrid team hian tuna mithar senglu bel antum to lava transfer kongka in hong meka an senglu Trent Alexander-Arnold Din Heisen Carreras maibaka mastan tano de chu andu tok ni hin alanga an squad chu atha tok thu an soi pialama mithar senglu bel an mamoto lo thu an soita anne Football Insider lamin atarlan danin Tottenham Hotspur lam point mithar senglu antum chho zela antlarlai lam thom chak antum na konga Conor Gallagher chu senglu antum thu puan anne English midfielder hitun din hmuna Atletico Madrid tan a khel meka Madrid lam hian chu an phal sakang MT ero chian alani lem lova ma se Tottenham Hotspur hian an midfielder Bissouma an chutir an phal sak towa hemi mun ruak lo khatu tur atan hian Conor Gallagher hi an mel tai ta hle ni turangai anne Gallagher an Chelsea tanga Atletico Madrid azom ma khan Tottenham Hotspur lam hian ani hi senglu an lo tum thowa an van nei ta lo thung anne tun transfer kongka in hong meka ero awan nei bera tran an tum ta a ang hle Give me sport lamin atarlan danin Liverpool lampo transfer kongka in hong meka an thutluk na so sonin Brentford train net kolin su senglu an tum ni hin alanga kumsom ni palimi senglu tur hian amana po sum enga moza chu the chu an tum ane Irish defender tuna Brentford tan khel mek hi kumsom ni pali chawa upa alania mabak eng tak alanei mek ane hetiang player ton hriat nei tha tho si kumla no pang tho boxi hi Liverpool team hian senglu antum dona magai an senglu theidon lo nia alan chuan ani hi senglu antum don ta a ang hle Liverpool rol thar mabak eng tak nei kumsom paruka upa hi han clear don ta illa Rew and Gumoha hi kan lo hretlang to in arinom Chelsea Academy tronga inzir chuak ania Chelsea lampo han chel zui antum viawa ma se an chel zui thei talo ani kha Liverpool team tan preseason tour train amel kan mutana a che thahle ani kha ball athiama a ball khal a hmunom emem boka a pace le dribbling kan ti ang chi tepo a thahle preseason tour nei zo ta ka AC Milan laka goal khat assist anaya Yokohama laka goal khat ro puizet khongin Athletic Club laka goal khat assist anei le buka player mo number ani chaudon ta a ang hle Chelsea team academy aum lai khan John Terry point Rew and Gumoha hi top player alani tur tho alo sai towa Chelsea team point senior team a langkai chho tuai tura adu thu te po alo sai to ane ma se Chelsea team in ma unlock main Liverpool in anseng nota season tharlo tura chon Liverpool team a khelna mun tam zok achan nge arinom ESPN lamin atarlan danin Los Angeles FC lampoin Son Heung-min chu anseng nu donti achiang ta aman atan hian Tottenham Hotspur le Los Angeles FC te hi Euro mak ta doi somni pani point pangain anin rem felta hei hi Major League Soccer football history a player laulu manto ber record asiam don ta ane Son Heung-min hian Tottenham Hotspur hi among tha fel towa tuna changarei lo te a LAFC lam hian anseng lu thu an puang don ta ane Marcel lampoin nizang khan thu thar an neya Jacobs Ben lamin atarlan danin Mason Greenwood chu chuatir an tum lo thu an soi Mason Greenwood hi tun din hmuna Al Hilal mai baka Inter Milan te chon senglu tumin an hel na sakhop maya United team lampoin sengle le theina dan an nei chu man an tum ni te point thom aleng mek bok United team hian aman zat za zela somnga velin an senglu theini in alanga ma se Marcel lam hian chuatir an tum lo pialama Mason Greenwood po hin biak na an nei pui to thu an soya Greenwood hian chu atum lo thu an soi chiang ta anne chutianga leilui tral ngam an la om ani chuan Euro mak ta doi za somni vela chuatir an phal mai thei thu an soi zui bok chuatir an phal lo hle tinani chu English club tena senglu an poiti lo thu an lo sei to French defender Kimpembe point thu thar aron neya
Paris Saint-Germain chon chuatir an phal thu an soi tamak mai Kimpembe hi season liam ta khan liam wangin Paris laptan hian a in lan tam lo khop maya hemi wang hian ani hi chuatir an phalta a ang hle kum khandai Paris Saint-Germain han contract alan nei ya contract thar ziabel ani po hian atum to lo niin a lang bok man taka shal thei ani lai chuatir an poite lo thu an soita season thar lama chon Kimpembe hi club thara kan hmu arinom ta news engemaw neu thren khatten Newcastle United chu Benjamin Sesko United team Mizo a hrelo nin an ron ti thang chiam maya ma se ni zana ve khan preseason Romano chon thu thar a ron neya Benjamin Sesko hin United team chu a thlang zok don ta a ang hle hei mai ba kain United team tana thulo mom tak ni tur chu ni zana khan United lam hian pa ngai takin Benjamin Sesko hi Euro makta doi somriat panga an dor thu puan ania Newcastle United lam eroin Euro makta doi som ko velin an dor ni hin alang ve bok atui ma zok hi chon an seng lu ngei arin oma Sesko hi chon United team zom atu zoka club pani tepo anin dorna akal tluang ne tarlan ani bok tuna tang rei lo te Sesko malam hun achiang thona thil poimo tak chu United tran tu te tan bek Sesko hi United team hian pa ngai takin an dor ta ani club roots midfielder Ardon Jeshari point thu thar aron nei chun zom ve zela ani chanchin poi kantar langun ta veu mai kantar langun lo chaudon ta ni hin alanga hei hi achan ber chu club zom tur an ti chiang ta ani Jeshari hi ni zang khan AC Milan chon an senglo tur thu puan ani ya club roots laka Jeshari mana Euro makta doi somthum pakwa an the chuwa chu club roots lam hian an pom thak thu puan ani ya tuna tangare lo te a Jeshari hian AC Milan azom don ta ani AC Milan le Jeshari te hi mimalin remna an lo nei to wa ma set la pani te aman chungchanga anin dor hlo thling thei lok lawa indoor na te po hi an ti top lai lok zui man ani kha hetiang kar hen ama du tu ten thom an ron nei trak ma se AC Milan nge in remna atopa chon atlon tlingin an nei pui theita ani Liverpool striker Darwin Nunes po achuak don lo kan ti chiangam tatlat lo mai ni zan lama khan preseason Romano chon hemi chungchang hi aron tar langa Darwin Nunes hi Al Hilal lam chon an dornon le thu puan ania mimalin remna nei puituma an biak mek thu po an soibok Al Hilal lam hian transfer kongka ain hontir atang khan nuno hi senglo tumin an hel na sakhop maya pa ngai takin mimalin remna nei puitumin an biak ta ka chuan Liverpool chua sanin Saudi Pro League ka nuno hi kan hmu thut arinom chho tran ta hle English forward Marcus Rashford po Barcelona azom nuwa a konfi chho tel ni hin alanga Barca tana a hinlan hnung bera khan goal te po a khung ani kha hemi chungchang hen Marcus Rashford chu zo na zo ani ya media te a machon na rashi chuan Barcelona team kalozom chak thin tang ka khel hi kalom hleya he team tan thilro puiti nge hi katum don ane kan coach sing khoilai hmuna po min khel tir se team tana mi tangkai ni katum don na khoi hmuna po tlani la gol ka khung thei zel don ane ka soi omzia chu he team tan mi tangkai ni katuma chumi tan chang gol po tho cho zel katume tin asoi Lionel Messi po arondam chhotran ta ni hin alanga naktu zinga pumas unam nen anin machon huna akhel thei mai thei thu puan anne Lionel Messi hi league kapa nek zaka nen anin machon trumin liam wangin hun rei lote chungin lak chu ani ya heti chung hian Inter Miami hi anchak ta shram tho ani kha in khela zo no Messi din mun hi chiang taka endik ani ya a hliamero alo na lutuk lova ti rol lama hliam engemot sete anei thu puan anne tundin huna a hliam hian zia omlam apan chho mek zela naktu zinga pumas unam nen anin machon huna po Lionel Messi hi akhel theito anbei seiniin tarlan ani bok Javier Mascherano point Lionel Messi chu an chhor thei mai thei thu asoya Lionel Messi mel hi naktu zinga kan hmu ngei arinom Jeremy Jacket point du tu anei ro chho khop maya kum somni laka upa Rennes team tana inlan mek hi
Liverpool team point andu thu anron soi vele tatlat mai nimin lama kan tarlan ta kang khan Jeremy Jacket hi Arsenal team chon senglu antum thu le mimalin remna nei puituma anbiak thu te po anlo soi towa Liverpool team anron lang vele tatsat anne French center back Jeremy Jacket hi kumsom ni mi chau nima se Rennes team ta na mi tangkai tak ani der towa hemi wang hen du tu angain alak le Arsenal team nen thuk taka seizom anni nuwa Liverpool hi anron lang vele ta tun din muna atlut na hi Euro makta doi somli vel ni turangai ani bok Rio Ferdinand poin Marcus Rashford chu thutha aron shil vele ta Rio Ferdinand chuan mitam takin Marcus Rashford and Barcelona azom himak antia ke chuan kalom pui emem anne mitin hian suang tuana kan nei thina kan suang tuana te Atlantic hian alomom emem thin anne chutiang asuang tuana Rashford athleng dikhi kalom pui emem ma chuti rualin Barcelona kan soi to chon Lionel Messi kan soi lo thei lova Messi khan Barca tan thil ro pui tak anut sia Marcus Rashford po hei hian pressure apek ngei karing ani ma se pressure in pelo turin ka duwa Messi chu Messi ani ya ati theyang khawati ve kher atul lem lo ani Rashford kan mu ang thin ngei khan ani hi chu Barca khan inlan se ka duwa chu atan po thaber tur ani tin asoi Paris Saint-Germain tana inlan mek Portuguese striker Goncalo Ramos point thu thar aron leya kumsom ni palimi hi Premier League ka kan mu arinom Goncalo Ramos se tun din muna Paris Saint-Germain hian shal an phal zinga atel towa Benfica tanga base na sang tak ne an senglu hi khelna mun achang tam tok lava ani po hian chu apoi ti to lem lo ani nimin lama Newcastle United chon andu thu anlo soi towa nizan lama khan English News 10 anron tarlan danin Ramos se United le Liverpool te point andu thu anron soi vele tatlat mai Liverpool team hian an forward te an chan chho mola chumi mun ruak lo khatu turpo an zong na sa le hemi tan hen Gonzalo Ramos senglu antum don ta ni hin alang United team po hian striker thar senglu tur an lamel mek sela chumi tan chong Goncalo Ramos an yai lo hle ni in an tar lang bok Newcastle United in andu thu an soi to boka an borok hi angai nom chhoviau te po hin arinom Manchester City lam point thulo mom shetur an nei ta nizan lama khan an player poimo pahni te chang contract an zia tur thu puan an ne City lam hian nizan lama khan an defender Ruben Dias le an midfielder Nico O'Reilly te chang contract an zia tur thu an soya City trantu te tan hei hi thulo mom tak ani ngei arinom kumsom ni paria tau pa Ruben Dias si Benfica atang kumsang ni somni khan City hian pau million samruk paranga sengin an senglu ta tun din muna kumsang ni somni basari thleng dai contract ala nei ani O'Reilly hi chu an mani cher chu ani ya center midfielder angin a khel theya left back a man thei bok season liam ta pokhan atop lama chon an player poimo aron ni chau towa season tharlama phaichong khelna mun achang tam to hle turangai anne Pep Guardiola chon hunrei tak anni hi abiak nuwa contract thar ziak turin thutuk na an siam ta anne Manchester United trantu te tan po thulo mom shetur aum ta ha goalkeeper thar senglo tum lavin Andre Onana chu an number 1 ani tur thu an soi in lom hlomem le United trantu te kha United team hian transfer kongka in hong me ka Emiliano Martinez te po senglo an lo tum towa Andre Onana training na ain hliam awang khan an boy man hleya ma se Onana hliam hi adam chak khop maya season bulpo atran theidon to anne hemi wanghen United team hen sum senga goalkeeper thar senglu le kherchu antum lem lova an nei sa te anlung oita anne season thar ma chon Andre Onana chu a khel regule le don a ang le Arsenal tanero thulo mamlo hretur awum ta thunga nizan lama khan hunrei tak chunga tanga senglu tuma anlo hel to ebirichi eze chu an senglu theidon talo niin alanga ESPN namin atarlan danin ebirichi eze hian
Palestana khelzel turin thutluk na asiam ta ni in alang kumsam ni pasare opa eberechi eze hi Arsenal team hian amana pau million somruk pariat the chu online huam thei me ulava season liam ta Palestana goal som paruk khung thei hi Eagles nam hian man tlom taka chuatir antum bik lo ani anin dor hi akal tluang lo angreng khop maya eze po hian cham chun zom athlang ta jok a ang hle Chelsea team thana loin lan to Emmanuel Petit point thu thar aron neya football pandit na thok me khian Chelsea team chon Emi Martinez su senglut tura adu thu asoi Emmanuel Petit chon tun din hona kanlo soi fo to angin Chelsea team heng goalkeeper an nei thatok lo emema line dang te chu an tha full field to anne goalkeeper an nei chelu tukhi an boina ber chu ania chumi chingfel thei tur chan tun din huna hian hun thatak an nei anne Emiliano Martinez goalkeeper thati kan hriat FIFA award te po dong hlim hi senglu thei turin anni hian hun tha an neia an bo pelang ti hi ka hlau hle anne goalkeeper tha an nei lova chumi chin felna tur chu Emiliano Martinez nge hi ani bok Chelsea team hian an senglu tani chan lomom tak ani thona tuna an thlen chinai po hian an thlen san nge karing ti in asoi Ecuador international midfielder Moises Caicedo point to thar aron neia Chelsea team tana tumsom ko pariat z in lan to Caicedo chon amalom huntur anzo na chu aron chang Chelsea midfielder kumsang ni somni pathuma Brighton atanga he team zom tu hian radio kaltlanga anzo na chu changin kamalam huntur hi tu main an hrelawa ke po hian ka hre chuang lo anne chunglam rem ro danang ang hian ke chu ka don na ani min ompui danang hian malam ka pan zel don anne chuti rual chang ka football top lama hian ka du danang chon thleng don ta se kanram tlap tan hian hun top man ka duwa chu chu ti po katum nge hin karing tin Caicedo chuan asoi England team tana tumsom pathum zet loin lan ve to kumsom thum palia upa English Premier League club engemaw za tana loin lan to Andros Townsend hi kan hriat lan arin oma tlatniam chak ve angreng khop mai Andros Townsend hi tun din huna Thai top league club Kanchanbury Power chon an senglu thu an puanga season liam ta division niam lama khel season thara top flight league in lan tur Thai club hi engang chiange athen pui theyang ti he zo na lian tak anne Andros Townsend hi English Premier League club Everton tante Tottenham Hotspur tante Crystal Palace tante po alawin lan towa City laka a volley goal moi tak te po hakan lamit thla thiam thei ome kumsang ni somni pali somni panga season a khan Turkish League club Antalya Sport team tan ain lanna season third lama chon Thailand lama akal don ta ane Fermin Lopez point du tu anei chho angreng khop maya kan soingun chho ta angreng khop mai Fermin Lopez hi Chelsea lam point andu thu anron soi vele ta United team le Arsenal point senglu andu thu anlo sei to hi Chelsea team po hian andu thu an sei Chelsea lam hian senglu antum ta nero adang don thunga aman atan he enkun ku pektel antum anne Barca lam po hian striker thar senglu anpoi ti lo thu anlo sei ve mek bhoka enkun ku le Fermin Lopez in thleng dan kong hi Chelsea hian ngai tu antum ta anne Arsenal lampoi ni sang khan thu thar an neya an club sporting director Andre Berta chon adeluma lukmen chu senglu antum tur thu aron soile tatlat mai Arsenal hian transfer kongka in home ka mithar an senglut nual towa an du tok mai don nia alan nuwa mithar senglu bel an latum ta Andre Berta ma la chak hian adeluma lukmen African player thabera thlan limi senglu atum le don ta ane Andre Berta noi hen Arsenal lamen Victor Gyökeres Martin Zubimendi mai baka noni madwe kete anlo senglut towa lukmen hi an senglut le thei ani chuan an transfer hi apui hem hle don a ang hle mishing ta hian kan malam hun hi kan hre chiang lo ma chumi ti chiang thei tur chon ni zan lama khan football huanga pothil a thleng le tatlat mai Jose Mourinho wan Porto team a champion pui truma Porto team captain George Costa chuni zan lama khan aboral thu puan ania George Costa hi kumliam ta mai khan Porto lam hian an club sporting director ni turin an senglu ta nimin lama khan
training an nei na lama ani hi atlu thut maya damdoin panpui ani no aboral thu hi puan ani athi chan hi heart attack wang ani ya mitam takin anui thu an soi to bok George Costa hi kan hriatlan theu angin kan soyang khan Porto team tan aloin lan towa UEFA Champions League no moi te po alo choi to anne football a chaw san nu hen coaching alo chil na sa ang reng khop maya Mumbai City te po alo kai roi ve zak zak to anne Kai Havertz cha thu soi hi kan pom zong ani hlomem le Kai Havertz chan tu hnaya khan athil ngai nat aron soya Kai Havertz chon sabeng tung hi kangai na hle anne football ka chaw san lai hi chon sabeng tung ho bula te po hen ka thina anni bula hi anuam ma aha dam thin anni hi ran nong zinga chuan azai dam ber anni hialin karinga tin ando thei bok chu anni tong hen ka football zin konga po hen ka zirna sakhop maya sabeng tunga tong hen football ka zin konga hian senglu enga mozat kan nei ani tin asai Manchester United lampoint thu thar an neya Harry Maguire chu chuatir an tum lo thu an soi mangu rahi tun hnaya Italian Serie A tang te Premier League lam atang ten som tu thahnem tak an neya United team lam eroin chuatir an tum lo thu an soi English news ten nizan lama ve khan an tarlan danin mangu rahi United team hen contract thar zia pui an tum ane Arsenal team tanero thulo mamshia tur ta thunga season third run huna Gabriel le Jurgen Timber te chu anchor thaidon a ang le Gabriel bik he liam wangin season niam ta han hun nenga machen kan mu thailova zaipui ato wangin hun rei tak ain lan thailo anne preseason tura po ain lan lova Timber po chu tiang chen training ane Timber po chu tiang chen liam atura Arsenal team tan anin lan tam lo hle Tundin muna ero training an nei chau tran towa Premier League season tran huna an ni hi an mel kan mu thei ari nom ta hle Chelsea lam point ni zang khan thu thar an nei ya transfer kongka in home meka Brazil forward Estevao William chu an senglu tak thu an puang chiang ta aman atan pau million somni pakwa an sen thu an soi chati Roland Estevao William hi Chelsea team hen an senglu nei ro arei towa season liam ta khan Palmeiras team tan alain lan thong anne tuntruma an senglut kan ti hi chuan jersey an po parpui te po kan ti thei to zo kang chu Manchester United lampoin Alejandro Garnacho man chu an ron ti pung le ta ni yin alanga court of site in atarlan danin United team hen Garnacho mana pau million somnga an phut thu an soi Garnacho hi tun din muna Chelsea le Tottenham Hotspur ten senglo tumin an hel meka pau million somnga hi the chu anin huamang empty ero zo na lian tak anne Tottenham Hotspur lampoint thu thar an nei vele ta transfer kongka in hong meka Rafael Leo chu senglo an tum chin tur thu an soi season niamta Italian Serie A lama goal le assist tum riat nei thei Rafael Leo hi tun hnaya du tu anei sho ang reng khop maya season liamta che thatok lo ma se du tu anei nual anne Milan lam eroin ani hi an ui ang reng khop maya heti chung hen Tottenham Hotspur hian senglo an tum don thauta a ang hle English club lian tena senglo tuma an hel na sat mai Watkins po achua mai arinom ta khop maya hei hi achan ber chu ni zan lama khan Fabrizio Romano atardan danin Aston Villa chuan ni satrangin Gasan chu an senglo tur thu puan aniya striker thar an senglo don ta ka chuan Oli Watkins hi chuatir an phalta ni tura ngai anne Watkins do to te tan hei hi thulo mom takning tura ngai anne Rio Ferdinand point thu thar aron neya Eberici eze chon Arsenal team zom lo tura adu thu asai Rio Ferdinand chon tun din huna han clear ta ila Arsenal team katran lo wang nilem lovin eze hian Arsenal team hi amamo lova Arsenal team point eze hi anmamo lo anne han clear ta wangwang ula tun din mona Arsenal lam hian noni madwe ke mai ba ka Gabriel Martinelli te winger turangin an nei me ka anni lo po hi thahnem tak an nei bok tlar malama ding don ta se striker thatak an nei to boka chu wang chen eze hian enge awati ve ngotang kasoi omzia tak cho
heti alan dana chon anin mamo lo ton ve ve hian ni ti hin Rio Ferdinand chon ability eze chungchang hi asoi ole hati chin hatun trumatan ni mai se clear tu te ka channel min ngai hlut sakain chunga lom thu ka soi tak meu meu ani like share le subscribe lom han tan min lak pui le ta ula thungai nom tak tenen kanin mo chau le zel don nia